الزفلوان مثلا لا فيديو يجيني اتنشي ديريكتومون على الشيشه فوالا اش عايدين على الشيشه لا فيديو اللي ندخل ما كاينش لا ديزون تيرون ماج جيلو يعني ماشي حاجه صراحه يعني بوتيتر ميم في لا فيديو اللي يخدم جيلو شويه ولا لا فيديو يعني ستادير انت مقربان الي با لا ميزون فما انت مقربان ماشي ناو مي شتينيا تظهر لي بروبليم ناو يعني ما كانت تفضل ساعة كل غيوث إلا قايا مع حشيشة نخطئ ذيران انت ديكو ما سينا القيمة مثل القيمة إن استطاع يدينا ما لو قبالي في القيمة ما لو قبالي سيخصان لاضو يا بيرسون انت يقول لم يديوني داخل الماكينة سا مونك دو ريسبي نو إنو تريد دو ماكاكي ديسلاميست enfin d'intégriste قد يصيح الطاح إلى même le gouvernement n'entendait pas faire la même chose. C'est choquant de voir de telles vidéos أو حبيبني هناك هم داكلني هناك أوتي السناف إلا قد فهم شو de le Mac déjà فما ça concerne que la Kabylie le Mac ça concerne que la Kabylie et cherche pas la division. Les Kabyles sont des Algériens. Mais avant de passer par le Maghreb, on est des Maghrébins. Mais le Mac est vrai d'être malharmis, moi c'est un Kouvaïl. Pas mal. C'est un mot le Kouvaïl. Donc, aussi des pareils à des manis algériens. Les Kabyles font d'abord la chute de le Mac, après, à des chutes algériens. Mais nous sommes نكون des sionistes, نكون كان تيجي un sioniste chrétien. Ils ont traité tous les Kabyles de sionistes. جو بس انت انا ديفون دي تران موث قبيليه باخته الواقع قبيلنا كقد اتسم خصم اتاني ستوال ديجا فينا الساقيل مش قال le 20 août c'est le congrès de la SOMAM il est pas fêté à l'échelle nationale il est même pas reconnu. Pas mal. Et le plus célèbre des combattants d'Algérie à Mérouche, Atmhoun carrément. Hein? Est-ce que c'est carrément de l'histoire algérienne? Il y a combien de gens qui chicha? Il y a même chito hassil. Mais j'avais dit non, le Mac est vrai d'accepter يختموا الجزائر تمام. يبغى عليهم شوي j'ai le Kouvaïl, le reste de l'Algérie. C'est impossible. C'est impossible. C'est normal, c'est avec des nerfs. Les nerfs, c'est que Hawaï, le Congo, il peut être des phares. فما donc le Kouvaïl, il connaît ce qu'on a le Jannat, Allah m'a couvert une accès des nerfs. Donc, moi je suis pour la séparation. Si c'est vraiment la séparation, Wallah, je suis pour la séparation. N'a rien à chicha, n'a rien. C'est bon. Attends. ايش ça veut dire يعني الحساب انك تسمح الدميله تسمح mais j'aimerais bien que accéder derrière si on a l'autonomie يقدرني مساكين في بريافور بين في 2000 الى قد سنه كيسمعوا الناس اللي يموتوا قبيل لا مش ناخذ مريم كيف كان فرحات تسويه aux yeux de ton gouvernement, أحقر برامين أكتدين ولا ما مجوالي مسلم ذي جرامي يقجن أكتدين يغيه ربنا يسمح لي يعني يقصخم الشطوح يقاخم الحرمي ما والنار فمار إجا ماكي لا بليبا دي كبيل وحملنا لهم تسقان حملنا لا فيديوني لا جوست لا فيديوني نجيلو des fois tu rentres dans des commentaires mais on t'a jamais insulté une carrière que t'as créé avant mais c'est pas possible. Donc, شايفين يا غير سيأتي رميز ماش على قميلانا